May ni som pali sang ni som ni paruk ani he United States President abigin Donald Trump pa ani soi ang ahian Iran lampang hianin ral thuam missile ka chu na tur ang chi te hi an lo la ni nga lutuk ti hi intelligence report lampang na ron tar lang tat mai ani he thili nge omzia thudik ani nge ni lo te he video hianin kan ron reaction ma ka shil du cheu chu tuna hianin nelit aizo center a hianin admission ati theya ke ni Mizo te tribal ST te tan hianin athonin computer course le engineering course te hi azir thayani diploma in computer science and engineering diploma in electronics and telecommunication engineering chuanin bachelor of computer applications chuan master of computer applications tin BTech a hian artificial intelligence le machine learning tin internet of things le MTech a artificial intelligence heng te hi athodin azir thayani a tuition fee hi a free ani nelit aizo center a hian advantage la ro admission and homework heta hian phone number aron tar lang vakol ula advantage in lo lang nge don eti kha du saktakin kan ron shil masa chewani kan react tanang puidon khop mai. Moving on now, Washington declared victory. Tehran stayed silent, but US lampang chon in hena an puanga Iran lampang he an ngoi reng ani. Behind the scenes, new intelligence is painting a far more dangerous picture. Intelligence report ina atarlan dan chuan hetianga Trump patent nena an puan nu hianin Iran lampang kha chu an ngoi renga khatinga an ngoi reng nu hian Iran hianin a rukin ngoi rengin an missile network missile an ka chona tur le hnuaya an thuruk ang chi the hau kha an lo siamtha ve ngar mai ani. Of conflict and massive American and Israeli strikes, Iran's missile network appears far from destroyed. And now as the Pentagon's war bill nears $30 billion. Hey, in Dona here in United States, ten assume an sento zata chu $30 billion ani. Avahan tam turu em. $30 billion ani. India poisa peisonin han le ngai na ka rilo Dona here. Comment section lama hanin $30 billion si India poisa lo chu theina phachonin lo chu dula ron comment ura. At kantang kai pui ko tang ti hakan ron soitel duani. Questions are growing over who's really running out of firepower. Take a look at our next report. Tuna hianin Trump soidana kha chuanin Iran lampang chuanin missile ka chuna turpo an nei to lo ti te khanita amaro chu intelligence lampang chuan thil dang te an so he video hianin Trump ana asoi ang lo de hlek hianin Iran hianin missile ka chona turi an la nei nga ang reng khop maya ei tun haya lok te po khanin Iran lampang chuanin United Arab Emirates te Kuwait te lak te tumati khanin Saudi Arabia te ha a thei angangin mi hi alakap reng ani amaro chu US te na hetia direct taka indo burbur ang chi kha chu khatiang kha chu andu to bik chi lo te po ani theya amaro chu tuna kan hre thei chi na chuanin Iran te hianin deal hin na siam du box si lowa Iran lampang hi an latlom lo ti hi a hriat le ani hey Iran missile network hi somthum pathum vel omanga nga yani hetan ron report dan chon bon chon Strait of Hormuz bul haya hian chung somthum pathum zinga somthum te chu man tak an lani tin intelligence lampang hian an ron report tat mai ra Trump pasoi dan ne nang lo Iran lampang hian in dot an soi ni lo chonin Trump hian in thudik lo soi ti na niang Iran hianin thil soi war hi an ching ve hrim in do lai te pokhan an mani chan thazok anga khovel ma an lan theina turatan khan thil kha an soi ve na sa ani ei tuna po hianin missile ka chona somthum pathum jinga somthum te hi man tak an lani ya chuanin Strait of Hormuz si tuna hianin Iran thun huai hianin United States lampang khan Iran long chol na mona lu chuak tur te kha lo dang engang ma se Iran lampang hian Strait of Hormuz se chu an la control ne viauti hi amu thei bok ani that mai na mo. We'll win it peacefully or otherwise. Their Navy's gone, their Air Force is gone, every single element of their war machine is gone. Kaka Trump atu so yani. Iran si paite. Ang man ni to lo. Ang Navy po. Man tak to lo. Din hoyan pilvek to. Misal ka so na pon nei to lo. At yani Trump pa hiyan. That's US President Donald Trump claiming Iranian military is destroyed. A claim made repeatedly by the Trump administration. Trump solo po Donald Trump administration shimshimian hetiang lampang hi an soi na sa ang reng khop maya. Ani na lai chen po om veang amaro chu an soi ang chuanin alo ni big lo ti ero hi chu ani theina lai kha om ve thau ani.
But secret American intelligence assessments are now telling a different story. According to new reports, Iran still retains operational access to 30 of its 33 missile facilities positioned along the Strait of Hormuz. Nga tinge hetiang hianin US ina an bom hrep to nu pon Iran hianin missile ka chua theina vel an langa ti kha zona theya le hnuaya an thukru tha matin ni khoi ange le hnuaya hianin an underground network ten ne yang ti te po hi United States intelligence lampang te Mossad te po hianin an traffic thei bikin arin omlawa so ban sonin underground intelligence an nei tha ema underground network an nei tha ema so ban son hetiang hianin United States te Israel te pon an bom hrep to nu pon le rukin United Arab Emirates te Saudi Arabia te pon rukin Iran te hilo bei tho ma se hetiang hian an missile ka chu theina chu man tak ala tamani ti hi he le chu kan pom ve angai ani. One of the world's most critical energy choke points. The findings suggest Tehran's strategic missile network remains largely intact despite repeated American strikes. Tuna aron soitur news aron soitur ang chi ho hi chu ke ni chuan tu hang kan ron soi zo de thuak to a tuna hian Pentagon lampangina an soidan chuan tuna US ina Iran adona hianin poisa tam tak US dollar 29 billion tal chu aseng to angin Pentagon lampang chuanin an chutani heng baka hianin an man ro cheta le silai mu man zo to thak na tur ang chi te kha khang man te po kha alapun bel zel do nin alanga tin anin do long sang aircraft carrier te so lam middle east an bun pheina rengot ate pon indo mi alo po ni se khami an aircraft carrier te indo long sang maintain the ringot tur te po khan sum tam tak an seng do ni ti kha chu a chiang ani chu wang chuanin United States lampang po hianin poisa chu an seng na sanga Iran lampang po hi United States lampang po hianin an block ne bokani chu wang chuanin Iran le United States te hianin economy ang chuanin an tur ve ve ti lo thei lo tu na hian US lampang po ning ma chen an chuan an turang US ate po oil man te po gas man te po sang ve thawin ka ria Iran po hianin na turani chu wang chuanin hetiang thil omdan ania heng wang te po hi di mai theya deal siam an man mo na chan amaro chu news chen khatinan report dan chuanin CIA te na an soidan chuan hetianga US ina naval blockade ati hi Iran hianin khatam tak chung atuar the ni ti dan ron ti le boxia ya shelo le China Trump azin zo huna ha hlel omang reng khop mai US an le tanga engtin nge China azin hianin Middle East boruak aron hong don ti hi chu hriat acha ko mani hemi news atanga kan hriat thei chu US in abom hrep to no hetiang hianin Iran lampang chuan an missile ka chua theina somthum pathum zinga somthum chu mantla ka lo mani ti khatuna chuanin kan hre thei ta ani he thil hi tak tak ani chuanin US tan chuanin mabak alako ve viewin arin oma tin he thil hi tak tak ani chuan Iran hetianga tun thlenga anla an la ron por na chante po hi a hre thiam om chho viewani ati zong khatun chumbi ka ta na kan han rieka kan han soi zau thei chu ani video le kan in mule theu donia